Samson Mamisa. Mamisa. Yes. Gira kuigua ritwa riu ngithoma Nyeri. Mamisa. It's an SME. Kuria mwena wa Solio. Hito settlement ciho cia Kaviru kuria guo wetagwo Solio. There was Solio village 1, village 2, village 3, village 4. Na thirikari ya Laikipia, especially the county government that have been makweto makiruta wira remarkably wa utigira villages cio ciagia mai because na kwa Solio hari is a seriously arid place. Yes, the villages. To the rokete kuna mheshimiwa Mwangi wake ojore back in the days. So I know the place. Leo mami chali. Ni akikara ya ku Solio. Na kwa ihinda ria to miaka to igana onari. Ni akweto akiruta wira wa go supply kindu weto clean water. Yes. Oh, ni venda wa mai. Venda wa mai. Lorry kiko ciandikitwo Samcha. Yes. Samcha. Ndio. Leo mami chali. Ni ara complain kindu gitagwo riri. Unfair competition from established farms. You see, henya nake hoye muthuri mwana ari mukuru mundu ucemanitie no theri wa kiondo ari o munini arakiona there is a window of opportunity and in investment etondu wa thina wa mai arakirehe heavy equipment from Nalambe and expert manager mai na arathondeka nginya plant ya gutreat mai gutwike ni wale supply yake mai ku Oh, akweja mai na mathambie. Yes. Achoke edie. Exactly. No Mamisa no aje kuranu out of business. So his is from hand to mouth. Yes. Elimo nioka na mai kabobo akara ya kuhura. Magavozo ko mataha. Mamisa onake no mulimi utari munene. Onandara tika igi ya customer wako mugurira lorry ngima. Todo adimana lita. Yes. It's like a dispenser. No vendor. Yes. Rutino jukaga ramithi. Yes. Na made. Yes. Them talk kirake aji a very serious investment in water. Ekweje na dofori wega na kinya ko matreat nena marori make meru ginya ni ara paipira do mai. Ucio ni agukihinya Mamisa. Nona kuyoro guori itura ni rakuwa na omweke. Wow. Make wa mai tonu wa mama mi Mamisa. Tuchikwenda maya mara nyoni ya thongo huko to kolio mwe witu le unako mundu waga kama ni ri ako invest ri ni kara identify ri andu aria mahotaga gutambia propaganda na ihenya muno na kara mahunia mamenya aria mekunina Mamisa Munyana na marahagirie ku Solio ri nigetha Mamisa aran out of business automatically and near irrevocably and inevitably marathie makira andu atiriri lorry no ya Mamisa no makuagira mai nayo ri to ndagorire njeru ri enderio ni muhindi exhauster That is character assassination. It is slander, defamation, damaging. Aya komera amegorire eroti. So kwa modu vale. Wakenya vavi. You see, propaganda theory. You see, it has the element. No propaganda no more kona element ya alarm. Caution. Limu dojo no asi ora asinkire na ihenya muno. Ate. Kama Mamisa. Nyai gutu banyuete. Na kaya nginya mundu makagu atiriri yako yaguo mwiki.
Ona mwiki ungioni andu ngari yo ni mami we muno. No ni amuhinde exhauster. Gari nori. Tiyo kwa kaitangira ngiwa buluru. Thimu ndugu kienda gikue na mirimu itigaine. Ni hani na Mamisa. Mamisa is not happy. He's even threatening to relocate. Na watie hao watu kitusi. Tondro ni ara advise wa yero watirire. Ke propaganda ya mweri. De corona come back. No, Sergio, your area of operation. Yes. Bueno, leo hizi to acho maga oku avya karuga maoku. No, Waitito has been councillor in Jiro. Akimako wakiruga ma Embakazi. Akima Embakazi agethika vet. Then he came back as governor. Liwa lero ready. Menya Ori otwara ngari ino na tokwa device wabyo meherie maĩ-inĩ piũ akabona yini mwatakio racio tutirane gatike ati nĩ njega ngari no ndo muge mũgweteri nĩ hinya kugukuo na nĩ ũtambĩte gũkũ kwanja atumia nĩ maũiyũkĩtie mũno nginya andũ amwe a family yanyu nĩ marauga nĩ ma ikawega wa baba te isiuru kundu matakui kana vie na gũkũ guo ndigu akuretwo Jos Kamala kana wete ithie kũrĩa ũguo hakuhĩ na Kware gũkũ igomanĩte na propaganda imwe nĩ mata mũno Mamisa nĩ njũri yarie tungatĩte mũhindi exusta mĩaka 8 angĩkamĩgũra Gata wega. Reure. Toma le. Toma. Yes. Toma oreku. Toma li. Akoragwo ndereba ya munene. Ndio anakwenda bori neto ndereba ya munene. Wira CDM. The legendary CDM Karato. Nakawa ndereba ya munene niki. Ni thina mutheri no ti othe. Ti othe. And I think that the situation has improved over the years. Kuma reboro rwa debut. Gweciria maundu ni macenjetie. Ndereba cia nene thikũ ici nĩcikona access na some privileges. Ukona nginya ndereba ya munene ni ehokerwo handu kagucirio ti junction. Ni kuri anenega. Yes. Ningi ndereba ya munene ri ni gubatara ningi akahuthira tombo. Kogosete. Toro no ume hau na ritwa ndereba yake ya munene. No gikorwo we njohiga anene ni mendete muno mundu handi. Yes. Ni we matereba manene wona nginya campaign ri ni aheo nginya responsibility. Ni moraga yake kegina kiodo na keto ti mwana wa nyauri ilma ona nyo munene umuthi arathi station inyanya. Yes. O station yo station yaratigaria muthere ya muthe. Yes. Agaciga kuringana na oguo. O station nake agetigira riro akigoma ni station ni komigire ndani ya jomo ana mucemanio umwe wake ndereva munene ngiohigari ni teithikaga. Yes. Wega biu ona kwenda ndereva cia nene ukoraga riri to deal ni kamuhitukira taru cio umwe njui ni ndereva ya munene na ndikumugweta tondu ni akiwikaine muno. Ndereva yo nigetha wone munene wega ri no uri miringa ngudi ya andu
Then you see dereva ya munene. Yes. Niyo ethiri nyingi muno cia munene. Yes. Uguo na nene ingi nimenda kumarita-ini na kumaiga wega. Tondu mundu ucio niye maundu make maingi muno. Ukamuiga na environment ya kukorwo ndukamutindikiririe gutuhuka. Riu Toma ri. Na ndugakiohe barathi kanua. Yes. Ekegetha ngano. Toma ri. Is that kind of driver. Na munene wake ni akimwihokete muno. Niguo kundu marai na igongona araigua no ende kururia. Ara munene atiriri. Na munene ni ukunengera mutoka yai. Omwe weno tukona yo. Ni thengio ni kwamba kuherutha. Ni gwenda unengere mutoka ya. Ndenda gukua family na kindu at least. Yes. Tona ndereva ya munene ri. Iria haki ona ngia mbeca ihana atia ri ndukanagure ngari ekwiriire ya munene waku. Very true. Yes. You will now be overstepping. No, that is trying to outshine the master. Yes. Riu Toma ni akiri wingi rodi. Eno eko hana ta arangitwo ni ngoria tho haha yu. Nissan Wing Road. Agira munene tonde nda ukiruria kundu kuri. No problem, no problem. You are a good person. Oh, katiriri. I think you can use the Legilofa. The Legilofa Vogue. Oh, yari ajeru tondo riu ndu akigura ku andu akunayo. At least that one will work well for you. No itoga stiga work well maga. It will work well. It will be well. Yes. Alaki agari. Mavieta ali. Munene wake ni akimutirastetia ngoria kumuhe ngari yake. But they've been together 10 years. Yes. Votu gathete mundu miaka 10. A trusted person. Na ni akida akanya muno ni ari heavy discipline. Yes. Na the head ali akorwo ati ni ahindite in the line of duty. Riu thina rokeire riri. Maje guthie thabari riu ya kuria maragithiaga ri. Na andu ake. Yes. Ndagikuete riu mutumia ciana ciake igiri and another few relatives riu mami wao guo, you know, some respectable people. Go kuane no. Toma. Ni denyo kwa. Ngoikara hau. Ona ndirari hita gitiri nenda kihotha riu thina rokeire riri mathiangite ri. You see, Toma ni akoragwo, you know, the Bluetooth pairing. Urio pair Bluetooth na ngari. Cio ti ngari ciothe ikoragwo Bluetooth. Asa. Tondu ndaindi koragwo. Ona imwe cia tene itikoragwo Bluetooth. Yes. Niagikora pite na Range Rover. Iyo. Nigetha riu agitua kuoya thimu na ka headpiece haha. Akagie ki? Ndakagie munene. Riu akiingira ngari mathiangite guo ri. Thimu ri ndwe ya rira unyithanirie Bluetooth ri iyo varaidaga kira giguthaka ikaingira thimu ya na nikona kindu gitao automatic answer. Yes. Kwe uria ekoesetetwo thimu ya rira meri ikeyo ya. Yes. Riu thina uragiukiire haha cikereria imoigwe. Kigo kira kiambere kiratumire kugia wari mwari ngari yo iguru wereri. Marigwe sasa babe. Noigwa eraje na speakers yothe cia ngari. Na ngari ino igikire hunu saudi. Toma ri. Na ngari yo nayo ni ndeng'erira kiri kindu speed ya 170 ri. Ndake ni atengeria family. Ngari yo ni thiaga. 170 yokoro ehana ta firu dai 70. Toma la gati. Sia babe. Ayo, babe mtoto anataka kuongea na wewe. Wewe hayo. Aiwa. Sasa daddy. Dad tulifukuzwa shule. Teacher anasema hukulipa school fees daddy. Wewe. Kaya ndo ya munene na omaraki horira. Ukaramura tiga kurenga. Daddy. Sio daddy bebe. Dad skuski. Dad bike yangu pia ili spoil.
Na ule mtu tulikuwa tumeenda naye saa to kwa ni zipline. Amekusalimia dadi. Wewe. Ya. Toma gari ya gwetha thimu ni igwire rungu rwake. Wagite. Na kibara-ini. Iye gari kando. Maramba okira ni andeka ithatu. Ni ora break the ice rauga. Andu me ngoma. Ni aramwira. Ndwambe utome bithi. Kiumbani giki. Mwana ni muigate. Ndio kwamba kunyitana. Atomagira kutoma. Moko nyo kiremeto ne bithi to ekonyitirire. Ni wedraleria babe. Ani mami andu ajore dia manya no ga thimu cia munene itu. Tukana auga u. Thimu no yaigira ni ya munene. Munene yakwa connected maendio maya na thimu ciake. Nike munene waku gava na mugima no aremo kuriha bithi. Iracio kile yo liko. Yo doge ya naruga. Dad na kujoli beba na Range Rover. Igwe. Range Rover gani wewe? Bro dozina ikone yane. Eolu. Of course, Embu tomorrow will be a spectacle, and they will get something called a national limelight. They will be in the national stratosphere. Yes. Erosio ma bura manke fururi ma Madaraka me Embu kuri Embu Stadium. Na biro ryo riteto Embu dio ndo amehariria macio ne wira munene. Yes. Kwa johoro wa beautification ya town. Absolutely. Uthondeka kugemi gukahakura giginya street. Wegavio matawa. Wena mo president ya yuka kunduri. No mwaka mutigwo na kiguni. No nginya. Yes. Na kiundu kiu nigekire wega muno kiume Nairobi. Igathiaga matura. Wega. Tukamurikithagio kuri oguo nakuo woka ki. Woka otheri. Roiteki. And of course the governor and the county have done a remarkable job. Yes. Governor wa huko ni anaitwa Cecil Mbalile. Yes. Waiguru ni wa Kirinyaga. Waiguru ni jirani wa Kirinyaga. Na ilikuwa Kirinyaga siku ingine. Ona Kirinyaga ni mereka co-host igogona. Yes. I think the last public event ya Uhuru, if I'm not wrong, it wasn't the same Madaraka. Madaraka. Ngama kana mashujaa Korea wa nguru. So now Embu tomorrow will also be, we are looking up and very proud because it is within our area. Yes. It's beautiful. Drake manya reu rocio tomorrow the pro box ne tukari rutuo no pro box cia muguka rocio ne imenya kuria ikagera timoke kuheta. Don't try those jokes. Don't try those theatrics. No, I think they will be adequately rerouted. They have to. Sigera yumagera masika yumagera ku. Sigera ya siakago na kiritiri. Yes. Yokira na goku matu. Yes. Todo no sire pandemonium. And we will have a very high profile guest list. Yes. Ewa utigo kamuhore tamata afuru. Mukihore nao. Rocio mwekire ngari magutajira ne karaiha. Rocio da fare nenda ya. Kwa hivyo watu wa Jabaration kaveve kazose. Kesho mali inaweza chelewa kiasi. Muhurire thirikari matawa. Moki ati muhimu higi sanete una gavana magavana magiuka.
na pro box na cabinet minister. Yes, mutakimbia. Mutakimbia. Nyinyi ni mupita na huko mtokea ukabani. Kagera amasi. Mokira kondokosale mabura. Kagera demu. Kulia ripota bitoka na no horo wa kulia marari ruto. Toma tigiokira ha. Yes. And of course it is a spectacle. National events ginya guthoitha kwa jeshi. What have you? Atugagira tondu Mount Kenya region no turathi tukirite. Wega biu. Ona tukahe county igiri. Nitukurianga muri. You see, Meru they have a stadium. Mena stadium kuri igogona rero ucio rigagikorwo. Yes, Kirinyaga. Also mutige host igogona tari mutari na stadium. Kirinyaga they also have one. They have a new one Wanguru. Yes. Kuri mashuja yari. Yes. Very beautiful one na nejeruyo. Yes. Meru they also have one. They have an international one yetagwo Kinoru Stadium. Kinoru Stadium is a spectacle. Kiambu here. Kirigiti. Yes. Another new one, beautiful. Yes. Yake mafururi. Yes. Nyandarua na Murang'a twi migunda. Nyandarua na Murang'a kindu turiri ni iharo. Iwaja ti iharo. Icio ni iwaja. Ara moye kuwa thai. Ye kana wana kora cia maji cia muthiururuko. Okaigwa hindire ngetugathi kwa wasara kaigwa hihi. Bai tiye ukagwa kwai. Roye imodo ucio ngi. Niturakorio twate nyumba rwere rumwe. Guti handu ni makika. Murang'a na Nyandarua no tuirua. Ni mukuihura. Post. Abai murugie. Mugitweta miaka iri ri. Eka undu turavanga. Tutia yeso noke. Nyandarua they don't have a stadium. They don't. Murang'a na Nyandarua gutire kindu gitagwo stadium. Gutire. They have none. Niture kiwanja gitagwo ihura. Ure kiwanja. Very small one. Kimorori. It's called what? Kimorori grounds. Yes. And the other one down there, hari ogitwa guthie huhi. Mobi. Na riu geta umatejwo. You know you are. Actually, to get event ya Kalibata yori. Like you had said earlier, it would even be more convenient to come and host Jobe High School. At least Jobe kiwanja na ko gitiga keto stadium ni kinene. Yes. To Nyandarua no magethire miji wega. Lucas Club ya Nyandarua ni mawalu. Na mbiji. Na makala. No magethire waru wega. Icio rĩu nĩ iwanja nĩ mĩgũnda icio tu. You see host event teyo ri wa mbere nĩ ũrabatara stadium nĩ ũndũ wa nginya mĩbangĩre ĩna kĩndũ gĩtagwo seating capacity. Yes. Na crowd control. Yes. Tondũ kwĩna nginya military parade. Yes. Tũrũ ihũra rĩ ĩtaĩkĩingĩra kĩbaru kegerete ku ona kira ingira kigere ku aiko shirwa GP eka yogona Murang'a goka kuona nuri. You see stadium gutire stadium ya kihingo kimwe. Yes. Ati nikio VIP. Yes. Nikio VIP. Yes. Nikio regular. Yes. Na nikio emergency exit. Yes. Na koja ihura eci oro inya. Onali I think ile haria gacio mbere-ini ario wetwo kuingira thibitari urirwa thi kiu ne kiwanja. You see, either the military parade no ndegira tiri-ini ta kibaro kiu gigithikie jete. Yes. Ni andu ni maikare ku ona roundabout icio gitangikira roundabout icio tuigana gukie kuniko ngari cio kaciageni ibakwo ku
toi pakirwo riu na kuri oguo kambirwa no sigetigirwo maragwa Mulanga na Nyandarua twina warie no ti waja tutire stadium tutire na mutige ikara FM na munene wa bururi acha utigituika ngeti ria munene wa bururi akugera no we kugerwo ni andu angi othe na no we kume it can't be hawes na no tutire ginya airstrip Mulanga tutire airstrip Nyandarua ne kule Nyandarua airstrip dire tai kuno guire shopa no na Mulanga tutire airstrip airstrip re hakuwe ni Nyaribo kana nyukie kuria na nyukie kiwanja ndege na kwa jeshi tawiki guha hakuwe na town toyelia mukango huguru kaire cia mukango gavana witu kangata ne abatia menye uria tukugia riu ki stadium stadium tondu ndirona gutire hindi turigia na mweke wa host event ta icio tutari na stadium we won't we will not tutingithike morori acha wempa kou nä kwa ngucanio rä u mä bire ä loko kundu ate kebeti awolan agikinya makinya meri haria he president iwanyire tukona cio riu kou Murang'a gwitu na Nyandarua ni ideal for campaign meetings and extravaganza yes ciarwimbo ndumo nene ni hariria ihura stadium na Nyandarua gutithia ndumo Nyandarua gutithia andu iria gitwo kuonene ni Asamido na ni kwao homecoming igua riu wina challenges governor ikare riu aiya ni uthumiru macokere ku host ria keri Murang'a na Nyandarua tutari twa host tondu kinoru na gikiro kia kinoru ri is serious ona president yokete na chopa Murang'a ri agwa kuria university no true kana ke wale golf club which does not look like is it a golf club or Murang'a country club country club yes kama mayere ona twe Murang'a ri ageni aria magukite kou ri ndigwecia no maiganirie kuria no class na Stanley's hafen no matwairwo aria midway kana yezi tonde njinge itwa kanege chagio na aria tuka no ngura Murang'a is very rural na tuitikirage and you know I keep telling you this Murang'a people are heavy investors elsewhere yes not home elsewhere no ndo raithwa ndo Murang'a izo sautu tire twaragire nginya guciara mukuru wa Nyagathanga This to you kwa tourist attraction no na ithiwe nyewe to aito tukithie ona ithiwe ne ri look at the Rwavia group look at the Murang'a business mogul toge thimari no ndo kunyitirira thirikari ndo cio ndio rituhaga to kuingira ndiro na thirikari gusiko tiko huthu habe toke ustage campaign Nyere Mena stadium igire they have two they have this Rorengo and which one Rorengo na dika ne marikire gwa Rorengo Mena kabiro ine showground yes na kuwekegia ifata no gukire denda ni Kimathi University they have that one no akiona riu they have an upper hand na Nyandarua Murang'a na Nyandarua
ando tourist attraction itu ni mutito wa Aberdeen na ni wa thirikari nene. We get on occasion no elephant yokite kuria zone cia macani. Na Tharaka ona inyu muingirire hau. Ona inyu Tharaka please. Tharaka nithi. Yes. Mumenye ona inyu mwe hau. Ona inyu mwe kitengo hicho cha kushindwa. Kuweza kukabidhi wageni wengi. Kudhibiti. Whatever.